Vrijeme je došlo za češoslovačku zbrojovku VZ24 iz Brno na probu da se ispali. Odmah moram staviti ovu gumenu oblogu jer ovaj 8 mm baš opasno trza. Tu. I naravno na uši. To je jaro. Idemo gore, ono brdo je udaljeno možda 100 metara, 120 metara sada. Malo sam se udaljio, nek prije. Vidim, ko je ova? Ovo je bugarska 8 mm municija. Baš da vidim kako bugarska deri. Brale. Cepaj ga, brale. Vidio se to tamo, vidi. Ima zakašnjenje. Pola sekunde kada opali. Znači, ostrla je. Ja, teško je precizno šicat kada ovako ova inicijalna kapsula ima pola sekunde zastoj. Ali dere je pravo. Probamo drugu neku. Ova je iz Etiopije. Da probamo ovu iz Etiopije. 8 mm municije. Brale. Idemo malo na lijevu stranu. Ova malo bolja. Zakazao metak. Moraš čekati 30 sekundi. I ovako izbacivati tamo da je ne ovako gledati kad izbacivaš metak, nego ovako. Tu. Znači ova municija sranje. Iz Etiopije ova stara municija iz 55. godine govno. Avioni lete neki. Tu. Koja je sad municija? A, ova rumunjska. Da probamo rumunsku municiju. Daj sad u pičku mati. Odmah krka. Cepaj ga, brale! Evo, moram malo ubližiti vamo da vidite gdje gađam, šta gađam. Ima onda onaj gore kamen. Opet me ganjaju NATO avioni, drugovi. Opet NATO avioni. Slabo šicam, jel di? Cepaj ga, brale.
To je sve na Jaro. Valja li Brno? Pola sekunde je zastoj. Znači ova stara bugarska municija ništa. Drek. Evo iz ove Etiopije metak što je zakazao, vidiš, udarna igla udarila, nije opalio metak. Ajde probam ponovo. Nekad kad probaš ponovo, hoće. Sad ispali. Svidio? Eto, vidjeli ste kako puca češko-slovenska zbrojevka Brno VZ24, Zorba 24. Na njoj nema ni jedan datum, a ovdje piše 41. Što sumnjam da je iz 1941. godine. Nikakve druge oznake nema osim serijskog broja. Ovaj ovdje žeton što vidite, on se može mijenjati. Ovo se odvrne i na ovome žetonu se upiše u kojoj formaciji pripada ovaj puška, na primjer, ili u mornarici ili u pješadiji ovdje to urežu umjesto da režu vamo svaki put na sanduku ili na cijevi. I tako ti ja tu bio na tom sajmu i tražio sam u stvari M48 u odličnom stanju, sa dobrom cijev nisam mogao naći, a ovaj prodavač nije tražio puno za ovu pušku, a cijev je odlična. Evo vidite kako izgleda cijev. I ovaj zatvarač je isto odličan. Kad pogledaš ovdje na lice zatvarača nema hrđe, malo samo, što je normalno nakon toliko godina. Isto mi se sviđa što je ova ovdje za repetiranje zatvarača ravna, ovako je lako za uhvat. Vidiš? Puno lakše je sa njom baratati nek s onim Mosin Nagantom. Vidiš, ova ima ove halke ispod, da možeš remnik staviti ispod ako ćeš ovako nositi, a ako si na konju imaju ove dvije druge halke, tako da kad jašeš konja da je privučeš malo bliže sebi, da ne klati, da ne udara tebe. I malo možda je, zbog ovih velikih halki je malo ružna puška. Pogotovo ako pucaš lijevom rukom, baš ova ovdje halka ti ide baš na smeta, vidiš. Htio sam je čistiti, ali sada da ne smaram sa čišćenjem, već sam pokazivao mnogo puta kako se čisti puška. Ja sam i odmah očistio da ne hrđa. Ovaj Zorba 24 najbliže izgleda zastavinom M48. U stvari, ja mislim da je zastava M48 kopirala ovo umjesto onoga njemačkog 98. Eto, to bi bilo sve za sada što se tiče ove zbrojovke Zorba 24, 8 mm repetirka, češoslovačka, a mi se vidimo u sljedećem videu. Nemojte zaboraviti da me zapratite na Instagramu pod imenom Vojnik SFRJ. Pozdrav drugog!